Puilawano lamshago mukumu TV nai tongnai joto khapangni takhuktai bukuk songno khapangni takhuktai bukuk song narok video screen nogunya sawi mankhana teni angkha season 1 online singing competition ni Sabo winner tlangnai haikaba Sabo keplai angkha o season 1 online singing competition jora kedugma romino round 1 round 2 round 3 jora norok logiriwi phaika phiaba tabubo logiriwi tongo aboni bagai sikangno norokno paiflaya mukmu TV team ni bukhaktei hambai yafaro season 1 ni round 1 round 2 round 3 paimani yagulo final round no contestant tongo 6 jona a 6 jona rokni mung ungkha Rishi Kumar Jomatia Juhi Deborma Onil Jomatia PJ আর হায়কেবা বিপুল দেববর্মা তেই ইন্দ্রজিৎ ত্রিপুরা আ খরক দক হায়কেবা ও 6 জনা কন্টেস্টেন্ট রক ফাইনাল রাউন্ড কম্পিটিশন বাতাইলাই পাইমানি ইয়াগুলো কিসাসা কনাকাসারো ইলেকশন রক ইংমানি বাগৈ নরকনো দাটি ভিডিও রক ফনুগৈ মানলিয়া হায়কেবা উইনার সাবো দাটি সাকলাই রুই মানলিয়া পয়লাওনো সাজাক Selani khoroksa winner engnai tei burni khoroksa winner engnai aw phaidengke chung bisi kok salayawi Sabo winner Sabo keplai jeng tabuk sawi malayana 6 number 19 bot tulangkha Juhi Deborma 5th number 38 by bot tulangkha Bipul Deborma 4 number 85 by bot tulangkha Indrajit Tripura 3 number 104 by bot tulangkha Onil Jomatia number 294 bot tulangkha PJR hayakiba Priya Jomatia Riang number 1 tabuk Sabo hanke 150 vote by keplai ungjak Rishi Kumar Jomatia noroko saiman kana khapangni takuktei bukuk song Sabo winner ungjak burni ingui final round batangai ungkha Juhi Deborma tei Priya Jomatia Riang Selani ingui final round batainai ungkha Rishi Kumar Jomatia Onil Jomatia Bipul Deborma Indrajit Tripura o khorokdok haikeba o 6 jonani bisingo Selani ingui khoroksa tei brini ingui khoroksa winner talangjakha aborokni mung ungkha Rishi Kumar Jomatia bai PJR haikeba Priya Jomatia Riang borok khorokneino lukorok hamjagei bodmoy borok o season 1 online singing competition ni winner Telanggai mankha joraroi o season 1 online singing competition o kerengai final round bo Mukmu TV team ni bukhaktei paiflaya hamjak mung tei chibai yafaro